Bia Kamal ka Nor Online TV, kajan gwas me ban rwache me ban jaling. Kan konure rwache me di jogono jen nywaka nasin kokian. Te ka ngwani dang die tamas kan kamat lakan jal kel lo te ka kel. Kan let kan re kuma ka alo ku kan chuang ka kui community ka dian. Community dian amo. A community manoka lat ka let ko kan kanay ti nogode kan community nuer na mode kan realeka ta dana chala zre kuma ka kaja o kan de ka chong mete greng mato de kan community de kan alwak kan chaga nok balong alon waka ka hana an gwasmo shirmen ngayela na waka workshop ne ke latta walat te kan jiwo ne ke organization te labere which kan organization to la kan lwak la kan angun lwak mo la ja tubke baja kam na baja kam kwaran kontin chunka kwi wich bu kwara to bu kan kwakran kona cha kam ke bu kan ga kulo nang re wich an gwas ma cha tuoga no cha kwak cha kangun mi cha kwak cha kangun lo ka te babin kam wich ngai no de yo de kangun ano de larno e shar walat adul wal walat adul gorka wajalat gwas mo cha yuro cha kam ke Micha tuogan gwasa monwo ba yo baga bentop. Kan yo chaga tanya ram kere dian. Kan yo and jigo kata to ke yo ten content ba kam community ke de dung community ka de jalat ke jang. Ko kan kamat ngai kan yo ten kona shangun. Je yo chi ka shop tet karam kel. Kan nang dia jang gwasa mo chi kan larno ba yo to ba dormo go ba lat ke ke. Chira manana ti yo pinde manan ti yo keja se yo to tone chaka kamrar chaka ngeja gar dang wantin kokien chaka lalat ka se yo to chaka dakpin me cha ti jino yutin content ba lalat de sha lat kane na jogo no tele yo mishika dolo cha jogo no mite shaba shimo gwa nama bajalar community ko jin chimi jek chijalat ko run bangwang abraje me baleno tuog ba are na moka but wogono baje ngaje no tega yuti ci bata shangun ke jin ci ka kwallo jin kan kamo ko kane kan dang diech ci nero ci kan lara no cha rammo cha jabalar community no tega yuti shangun bu community be bet ci ka ta danan bit ka jana won ci kan ngaje no tega yuti shangun ci nero ci kan wo tele me cha ku me cha bita atele me cha ta me cha bi nyona en milel kone medan tam lugino damandan de jalar no chen ngwak ka cham ngoda ba berar kine dangre wo lok kine dangro ko kine no no de shur de jala nan wo ngungu cha yo to che ka cham ano chu tim de non gwaza mo shu dek pin alo ka general mone kine dangro ti kan lar no mishala da ngungu amijak ko yo ti ko yo community ka kamde la na community ka ja an balar community Miche tuo gon wo shete ka duo mi sha blat cha community cha chol kan gar dangro kan do ti dangro ti ka gar ma dang jok chi ngaro community no te ka ba ne gwen ke ja kan moni chi tuo ano kon cha garwal mi shi rwaje mo cha je no ngrar chi ga dangro na ju no ngungu cha yo cha ka cham yo de cha de lat ka ki de dul wal de lat ka ki de dul go de lat ke ja antama Ramadan ci yo to che kacham ana kune la larje yen community no ram me che yo che kacham an gwasa mo che tegane ti shirwal ngum ku yenda man don expose ku yen la daran o jante yo ti cham gwat me che chu te ka ne de te ka ter ga dang ro to ko che kan to che kana lar ne din konti chunkel ka Ramadan ci yo che kacham gwat mo chural chu to chu ter chu ko non ka kan gade tegane di shungara mi yen chi adam mandun chi ajade expose di rajum di yen lat kapin amani mo yo da ka realaka ka jano she logo no jane shaka bungun ko shikar ral chikar wal long ko ja jo jin ke nyin community ka lar no no tede ke nyin shol ko kujamo chang chama ka tele ngun ka NGO ano
non ko na me ga jan tama jin mi ngi jen oran che mi jek che jalat bu tawne je wala bi la na ko ram mi mi jek la te be nga jen o mi jek ma kana ko na expose ma kana ko la ro nga ken ma che na me yar nyok ba jalat ke evident ke te George kan wer community in tama ka jen gwazme mi te ram mi jek la che ko na gor no bana jalat la kon pele jen o ijena a chala de a cha expose ki a chala rar a cha ba nga jen o jen te mi jek chala te ka di jek di chalat ke la to du no mi jek mi la rana ngeje che ga mi jen shwar de jala no ngungu che do che kwal ko che du na dia bet bang mi ram ruij jek ka le tishorian lot ka che gorno be chana be jeger ramo de jala rar shwar dun ngi ko yen bia ngwan bien ka cover up lo cha mi la reality mi dong de ramo de je ken ka de community de je ken chwa ka kome pe akala lat karar ramo ji dor kwal bala ro ngak ke dor che kwal ko jan che kwal ka duo mi shajan ramo ji dor kwal wa te kwel te ga jide karo te ga mandir dor de je to gwa mi kuji me muk to gwa kuji dong da ngwa ba je jek barama me chamane ke ko ngai je no ngam bi gon ti mi sha chune nan ta mi reaction je chu to kam ngwan dang de je to ne diok shi ne ro shi mar karam mo ganang diok ne ro shi mar no mi shala do mi jek ne de loke chur ke ne de kono na ke chur ko jin mi wa mi ku chur mi ku chunga je kel jin bo jin ngu jin chur ana mo man to ko community nore ano be kan dor mi jek be kana defend e sha be expose ba menene na me chagwa ramilen mi jek ko community mi yer community alat karar dungno mi ram yer ro de telerek yo yong kwang mi chete gwad mo tem de jogoro jin ngum te but mi chiga nyen garande la ro ngungu chang nyen kana ngako che yong ko kwang am ko influence enaba mi chi youth la you community ka ke dor mala dung community shebe yar sheblat ko do mi choro lut ba yi jogo no mele mo mi jak mi she lugo no ger ro tin ba yi expose ba yi larar ko jin bro de ger ba menene bu kon ngan ban ko compagnon ko ne ko lan ran mi che mi jeg lat choro de ger mo kan kon jo mele mo mi jak ran bro de ger a chalar anu na me mi je be kula ngai jan tada gat metot mi che future ka ya ka kana jogo no na me mi je la ka ye ke run mi che dor mi che je yar chang ba jogo re le ka che yang na kwak ba jo kwak ru le ka ko run che be nyok jan tada be men ni ti mi ran din mi che mi je ke lan ma kan kon jogo no na mo mi je che janga je mi je ko chiki nying duare ke nying community ka dung community ka mo community ka chaja yar baram mo bayi gujeno shira ka gat bayi jogo no mi chelele mi jek bayi jogo no teram bu chunga je kel duno mi te ga ne de chunga je keram chi mi jek la pide la de jeg long la kalede nge je rudun ko be atok be akalat mi teram chi mi jek shelat min de community de jenek la de je jogo je mi le mo mi jek age rode dun yene de ko ne la chunkel ka gwan jengne ekoram moye your friends your relative gwan margadu adam more nyimor gad gur gad waidu ganeru okay so ano mo chi chagwa shung ne karam lena mo gwaram len mi jek chu shung aje kel mene mi che syang jek mo che pel bi chung aje kel ko janana gorka duno mi shung karan eko adam more ke nyimor ngum shilat tel mi shilat ka community nore siang me ko bichonkel yanran sang yemi jek che la de ko e cha be expose no le de jadi mi jek mo ram cha bu guru no ba nyin ka ti jek ba kala ram dong kuin mandana le de me le di ka bi community be yar ba yi jogo no mo mi jek ko community de kon bet kon dia la tok du no mi ram mi te ga do mo de kon lat ke de kon lat community dan cha ja dak ti chit ke ti ti loko jeno baram ramichi mi jek shelat ba jogo no na mo mi jek na mo chakon yaranta me reidan kone de kon la nuere en nge jarodun kalat tuka en biata kamal